Anak bayi dah. Mula bijak Kaira. Ngapain kau minta Sulaiman sama bicik yo? Coba kiai saat ini minta kaget Sulaiman tak bicik. Maksudnya minta duduk juga sama aku. Yo menambahi. Mana bicik galau belar gaya. Tentunya beli kacamata, Bu. Agak ada Oh, shit. Kalau kependek celana ini bawahnya. Nah, Bu. Bu, di kuna gara-gara sembahyang tahajud. Bu, makanya belum masak mobil. Pokoknya Bu yo, walaupun gajiku 3 juta, Tuhan berkehendak Bu. Mangsanya mobil. Ndu japa-japa ada duit raton. Sama aku mau nih, Bu ayak. Doa punya, makanya mulang. Pelat siti nikah, Bu. Lain BG, Bu. Jadi amatnya beli mobil yo. Agak kusung mulang, kan cak aku agak ngain ku centon kan yo. Musuh mulang. Agak sok nih kok. Seminggu jam itu gue Palembang. Nih yo beli kok agak sok puluh-kali kuci. Mingi di mobil sudah dah. Nya agak beli mobil lo ngatur nggak sujud doa banyak kok. Aduh, lega. Walaupun mak baru second. Nah, tidur kan kalau nangis kayak gini tidur gini. Di payano plat kami ini Kalimantan Tengah. YT. Ya. Hah? YH. YT. Ujungnya Kota. Pas dibuka nyak debah kan nyak berhayal pejek biasa dah galak. Sampai manja dia berhayal lo. Berhayal nyak debah nyak cindo kan. Tak cindo. Kok ada sebutet, kok glowing, kok anak pakai kacamata kok rambut bulu sini kok pirang nih. Wow, jauh nih. Mulanya sino Bu. Nya na cawat munda Bu doa ko nya Bu. Mau yang ka bugo kau. Namiwang ko cakana. teraniaya dulu berarti. Teraniaya dulu. Ya Allah, aduh ya Allah. Pernah kau caranya Bu. Ingko na agak sedih Bu yo, niku ngingok ko bang sedih niku. Atau ngingok ko anton. Warna orang kuningnya Bu, mana kau beli brio Bu. Mobil onik Bu, mobil onik. Yaudah, tentunya dan itu harus start. Lagi nya aku jadi supervisor Bu, cocok mobil Bu. Masuk kerja, pulang pergi kerja cakap mobil, cowok siapa? Oh itu ibu cowok. Ibu Epirelita. Epi cowok. Kalau susah lantaran kan sahon ni ko jak ngomong Bu. Nya mak pernah tuko di nomor kan tu tini jak mau niku tuko di begawian mak ngunjuk surat lamaran lagi. Pernah ngomong di sini Bu. Mana nak kenyataan. Nah maksudnya Bu yo aki niku kang ngomong basa-basi di sini begawo terkabulkan apalagi ini keberdoaan ya cak hati Bu. Oh kalau terbelihan mobil agui mak tunggu tahun depan ya terbeli. Aman niku ikhlas doa kena. Adukna amanya terbeli di mobil nyak macam hacker nah terbeli di mobil. Siap berapa parkiran Bu banyak ulang. Nah itu Bu ya kamu kelembu bayu sudah. Aman pacakku gopok rotamu ku boy. Iya kan? Mana mabak na parkir ko di pantai ko mabang ko.
Ini kunci, tunggu. Besok 200.000. Upah nah jaga nah dan harga kadik agas. Mawa dong sini ni kuna kay kampu ada jaga mahal. Kayo niya ko gagayin ko bambang sinunggo na we bersanda bu ini mak dikabul ke Tuhan. Tentu cak paman mama ke cakak. Kaki kau bersih dak? Bu, nyak nanya pe bangga we ini ku, bahagia we ini ku bu. Terasa harga terbang we ini paman nyak mulang. Makin kurang bu. Bulan depan aku ngambil mobil. Bekas taruh ke dapur bu second jak hulun. Bahagia we ini ku bu. Nah, aduk nanya sukses. Sudah. Nah, meniku bahagia. Dah cukup suam nanti. Pengatu. Ngapa bu? Ya. Oh, yo ya namanya naman duit. Kan ngayon bugawo bu. Ya na basa-basi hagang hinjui. Mami nacakko tiba-tiba naka ini duit ko kak. Kan tuya tersinggung. Oh, cak mentang-mentangnya aja begawi Indomaret iku kok jadi supervisor pe. Iku kok injek-injeknya duit di sini kan. Ica-ica na begawo ngayon-ngayon di sini bu. Gantasa bu yo. Mak sa duit mama mak begawi. Begawi poy dong nunggu mobil jadi dong. Nyak ngayu emang ngayu gue. Tapi ngebut, kau ica dah. Ini mobil aku. Udah nggak pandai ya mesin. Tentu buat pahalu tahu nak yo. Ayo, mobil baru bisa jauh. Kah? Ayo. Kemarin ada uang jual murah di Tiai sana ku